SIVA, SIVA,
Hallelujah. Suafa man malo Yesu Kristo tato mafutanga alolo se fo manuia yele to tato yele safa to tina wai se me to talo en feina o mane yaso o eso ifua mai pea ya va ftailan tau singa mala na so swani wa feina tato yele ne ya safa to ya yele li yele tato amata nei taimi ya o va pe wa sauni ya le maftanga tina ona tulole le avno ya fio mo ya ila to yo la to la fanga pa ilumane ya ona fa solo lo tato por kala me nei ta ya fa di lo nei pa mai fa talo fa ya mai ya nei pa. It's nice to see you this morning alole so for manuia. Mana e pel tato wala la mai lalo awa fio maya tina ya ba mai lu mane yo la to la fanga I really know to ya I know my lo ale la tato amata ni tayao. Beli tina ya ave pati le tua mo tina ya pati le to wao ya lela afio mai tina yo la to la fanga nei ya atonu mai la to ya na amatolo le tato sounding ali nei tayao ya avai pese ya ta mai lo stato pese. That's what
lalo ia tina ngala te fo i tina uma ato kalesia mana ia pe ato so mai no mai il mele e lala mai le tau maftanga te sa pe te leo involve tato por kalame ia su mai no menei tato lala fanga leo lo lala ia o to matina ele amataina fata lo fatu tina le ni taya ma lor so i manuia afitai le atua o tato au lia le nei yaso ai foi lo to so maua ma le langi e mama tau tinga le atua ia te o tou fa ia ona tato au lia le nei yaso fa abitoa mo to tina ma tautia le fatu langa ina le o tinai do tono o tato ainga ma e kalesia ia ma le mea sai le fina ngalo le atua mo tina e le matua maua lunga le matou tilo ia te o tau le nei aso ia ma le whaamanianga tua yo matou ainga ia ona o tau e le aise ainga e le o whaamaniaina ona o tau le vala aua le atua yo tau soifua e le whaatalofa atu le nei tai ao e ia umasui o tamam tato e kalesia ma le kalesia matou te whaatalofa atu aia te o tau tina whaafitai mo o tau whaafitai le vala aua le atua yo tau soifua e kalesia ave staulanga pati le atua no tina ia te iloa le la ta le peselea ia e tatou o e whaatalofa i se o se tangata ia o fo nei tina e toi whaatalofa ia tama ia o mai fo i tamaiti e tau whanau e whaatalofa ia o tau ia tatou whaatalofa le peselea la ta mai ia sua tula ia ia tatou whaatalofa Words of my love, words of my move around shake some hands why is that If you told me now, well,
atu ile au mainga o tātou fua I te tonu, tātou banners, o loo tusia ai suafa o le atua. O le mea na whaali mai e le atua, when people see the names of God, our themes should change. Our headlines should change. Because those names carries power to transform and to change people. Ya la ilina ya fofoa. Ya la fa pena na fa fio mai suafo le atua I te tongo le tatou sawi. Hallelujah, Lord. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, everyone. Praise the King of glory, praise Him, all eternity. Hallelujah, shout out on the
the Son, God, the Holy Spirit. We invite you. We welcome you. We ask you to come. We surrender our minds, our souls, our body to you. Your Holy Spirit, welcome into our minds. We invite you into our mind. Come take control. Come take control. Take control of this service. Take over this service. Take over the program. Your Holy Spirit, we need you. We acknowledge you in this place. We acknowledge your presence. We acknowledge that you are here. You are most welcome. Come on, church, lift up your hands and welcome him. Shout out to him. Welcome, dear Holy Spirit. We need you. We need you. We need you. Not enough words can acknowledge. Church, this is your opportunity to thank God for everything that He has done for you and for me, for dying on the cross. Thank you for redemption. Thank you for salvation. Thank you for the gift of life.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank God for everything, right from the beginning of this year to this very moment. Gratefulness. We are so grateful, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Never give up on thanking Him. Thank God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for all the mothers here today. As we acknowledge the mothers today, we are grateful for our mothers who are great warriors in our lives. We thank you for our families. We thank you for the church. We thank you for the prayers. We thank you for your healing. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. We thank you for your unconditional love. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lofa'a, sing it. With me, let's get ready to praise God. Let's go. Hey, hey, hey. Hey, hey. Yup. Come on, church. Take it away, Cutie. Sing it. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church.
He set me just in time. I'm gonna praise His name. His name is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Look what the Lord. Look what the Lord has done for me. Look what the Lord always set me there. I'm gonna praise, 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 praise for Him. Come on, church. Oh, praise. I'm gonna praise, 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 praise for Him. Oh, yeah. Look what the Lord has done for me. Look what the Lord always set me there. I'm gonna praise, 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 praise. Oh, yeah. Oh, yeah. I'm gonna praise, 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 praise. Oh, yeah. Oh, yeah. I'm gonna run, 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 run. Oh, yeah. Oh, yeah. I'm gonna run, 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 run. Oh, into the gates. Don't wait outside. Come through the gates with me this morning. Don't stay outside. Come inside. Come inside, church. Church, come inside. I will wait for you. Enter the gates with me. I'm waiting. Everybody, forget about yourself. Forget about
about yourself this morning. Let's enter through the gates together. I don't want to leave anybody behind. This morning is for you. It's not a mistake. You came this morning. It's not a mistake. And I saw my naitaya. It was God's plan for you to be here this morning. Come with me through the gates. Come with me to enjoy the presence of God. Come on, church. I don't want to leave you behind. Come with me. Come with me and see the mighty God. Come with me to see Him seated on the throne of grace. Hallelujah, Lord. Jesus. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest.
this morning, Lord. You are the King of Kings, and you are the Lord of Lords. There is none like you. Name above all names. You are worthy. You are worthy. Hallelujah. I see the Lord. I see the Lord. And He's seated. He's seated on the throne of grace. Church, can you see the King of Kings and the Lord of Lords? He is here. He is here. And He's smiling down on you and saying, my child, worship me. Worship me. Hallelujah, Lord. What a beautiful sight. What a beautiful sight. The King of Kings and the Lord of Lords is clothed in glory. And the angels. Wow. We are surrounded by angels. And they cry. They are crying. Hallelujah.
Church, if there is a word to edify the church, if there is a word to encourage, speak. Hallelujah, Jesus. If there is still a word out there, if there is still a word out there to edify His children, speak. Do not hold back. Speak. Speak to the church this morning. Hallelujah. Church, give a clap offering to God this morning. Oh, ai tato, we are so honored this morning. Thank you for the word of edification. Thank you for speaking to your children. Thank you for your presence. Thank you for your anointing. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, as we sing. It's a tau iate oe. Hallelujah, Jesus. It's a tau iate oe. Sulaimaya le kanesia nei tayao. Tata pa fo ile vi ima ile tua. Hallelujah, Lord. You are worthy of it all.
tama e afua mai ate oe toi fo ilava ia te oe fa manuina lo suafa le nei tai au lo suafa Yesu amen tu mawai pele mamalu le ali ile nei tai au fatalo fatu le ava mal faloalo tatu ekalesia faiuna tatu awaile nei tai au e mua ona molele faftai tina ole fale mole amana ia ina o lo nei fatau vai fai se fa malosi o wale taulanga faftai tele tatu tuma we pele mamalu nei tai au fa malosi o sfulwa i taulanga sila fia le tatu ekalesia sfulwa i lavala towia ele fai ia se filinga sesi fai lava le mea o uma ona tusia i tono la fionga le tua ai te fia fa malosi la ititi le taulanga maua mai lea ile Roma mta upus fululua fai upu mua o le nei le ausoe te ai o yatu ia te otou ona o le alofa muti vale o le atua i otou tu ina atu e otou yo otou tino uma ile atua o le taulanga ola ma le paia ma le malie le mea lea e te tawai ona otou faia amen ia o le taulanga ele na o tupe so se mea lava e tatu faia le tatu au nanga i tono le ekalesia le tatu taulanga lea ile atua fe lava tatu te au nai o tono ekalesia o tono tatu ngalwenga tono tatu ai o le tatu taulanga osi lea ile atua ile aso ma le aso ai o le faia ma le foa ai o le tatu taulanga e afua mai lea i tatu loto ele lei tatu loto e fa maoni ia ai mai se fo o le loto e alofa e sila ma sila fia ele atua tatu uma lava ele faingo fiele nei vai tau wa tatu yai tele o mana onga o tatu ainga ma me fai ai pitai a tatu fai taulanga ile atua ma le loto fia fe mai avele ma me manongi ma le lei ona luma a o fata pena mai ia tapena pena ngati na ole nei vai asu fa manuia ina lava lo to fa malo se tina sa faile amatanga lava fe mai tina o lau SIVA o lau pese o tala fatino o lau fainga tau langa le ile tua amen so se mea lava la tato te faia fia sila le tua e tato loto e faia ile tato tau langa ia malie ma manongi ma sili ona luma o le tato filinga fo i e faia ile tato fainga tau langa ile tua fe mai o inai au mai ai ile tua fa manianga sili atu nai lo mea tato te tuina atu. Our decisions to offer to God brings blessing far greater than what we give. So o lau filinga e te whai ai lau tau langa le nei tai au. Ia, o le tali fo ili nai a mai e le atua ia i tatou. A o maua pia le avanoa, e momoli atua i whaamanu yanga o le asasau tina. Sio mātou tina tai, a mai tau tina mātutua. Le loa o tina o le ekalesia. Ia manuia la tau whai ngā tau langa i le nei aso. E ala i SIVA, ma pese, ma tala o le atatou whaatinoina. Le swafa Yesu, le awatu au na i whaapenao na o ina le tatou tau langa. Jesus made everything right. I gave him my own toxic confidence.
faina tatou taulanga. Le atua le tamā, o le atua le alo, o le atua le anganga pa ia lava la ua fio. Faina taulanga ia lau whanau le nei tai au. Te sila i o mātou loto ma le anganga e whai ai. O le telefo i le nao lau whaamanuianga mo i mātou. Whaamanuia lau o fio I fuafuanga o le nei aso lo mātou tamā. Whaamanuia to e vaenga o le sauninga. Ai mai se fo I o le sauni o tina e whapenao na o si taulanga atu e ala I SIVA ma pese o le amātou saunia. Whapaia, whaamamana, whaamamaluina e oe lau o fio tamā. Ina ia whapenao na to e whafo ia to e le vi inga ia te oe. Whaamanuia fo I le foa ia lau whanau I le nei aso. Whaamanuia I ngā luenga o pisinisi, whelava ala tupe o awala mai ai le foa ia lau whanau. Lau a fio e sila fia mea malava. Ia e alofangia I mātou wanganga pa ia awe te tula foa ia I mātou. Awe te ave se inolo wanganga pa ia mai ia I mātou. Ia e whaafo isia mai ia I mātou, le oli o le olatanga mai ia te oe. Ta ofi mawina I mātou ma le loto fia. Swafa manu malo o Yesu lo mātou, wali ima lo mātou faola. Amene ma amene. Matthew chapter 26, verse 26 to 28. As they were eating, Jesus took some bread and blessed it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciple, saying, "Take this and eat it, for this is my body." And he took a cup of wine and gave thanks to God for it. He gave it to them and said, "Each of you should drink from it, for this is my blood, which confirms the covenant between God and his people. It is poured out a sacrifice to forgive the sins of many." Gloria ki Otua I langi tau potu. E koe me rino ki mamani, koe hoi fua ki e kakai. E I koe tui o he vani, koe tamai mafi. Mau whakamalo, mau huatu. Mau whakahikiki, mau whakawhetai ki he awhiona. Koe hi koe alotof pe e taha ne whakatupu. Ai eiki Otua, ai lami ai Otua, ai alo e tamai, ai awhiona, o kuke awe ai ngahi anga hala a mamani. Alo o whamai, koe o ke awe anga hala a mamani. Tari e maulotu, a koe o kuke nofo me he tomata u, o e tamai. Alo o whamai. E kokoe pe ai maoni oni, kokoe pe ai eiki, kokoe pe e kalaisi whakataha
o lau maalie maonioni. Ko ke afio tau pe atu I he koloria o I otua ko e tamai. Ko e sino o tau eiki ko sisu kalaisi ai nai foaki ko hui ko koe ke whakamouia I ho sino o lau maalie o au ke moui tai ngata. To oini o kai e whakamanatu nai pekia sisu kalaisi ko hui ko koe. Pia ke tokoni aki ia I he loto o tui whakawhetai. Ko e taa ho tau eiki ko sisu kalaisi ai nai riringi ko hui ko koe. Ke whakamouia I ho sino mo lau maalie o au ke moui tai ngata. Inu eni e whakamanatu nai huai ai taa o sisu kalaisi ko hui ko koe. Ia ke whakawhetai. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. For I pass on to you what I have received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given to you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again." His loving instruction is that we are to remember him as we are partake of the Holy Communion. Jesus wanted us to be aware of how his body was broken for our wholeness, and his blood was shed for forgiveness of our sins. And whenever we partake in consciously, we proclaim the Lord's death till he comes. Jesus asked the disciples to eat the broken bread to remember him. He wanted them to remember his sacrifice, the basis for forgiveness of our sins, and also his friendship, which they could continue to enjoy through the presence of the Holy Spirit. The beauty of taking Holy Communion is the opportunity to reflect on the great sacrifice that was made for our salvation. These elements are designed to be an internal reminder of the price Jesus paid for our redemption. This should keep us humble before him, remembering that if we didn't do it for us, we still be without hope. 1 Corinthians chapter 11 verse 28. Everyone ought to examine themselves before they eat the bread and drink from the cup. We should also have a repentant heart before we take communion. One of the reasons to pray before you take communion is to give God an opportunity to reveal any sin that you have been harboring in your heart. Communion is a wonderful time to come to God in true repentance. Not just acknowledging the sin, but asking for the desire not to do it again. What better place of repentance than when you are remembering the sacrifice Jesus made for your sin? It's 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19.
For you know that it was not with perishable things, such as silver and gold, that we were redeemed from the empty way of life handed down to us from our ancestors, but with blood of Christ, a lamb without blemish or defect. While we are remembering what Christ did for us, it should not make us sad. It should cause us to rejoice. There are in fact many reasons we can rejoice. We can rejoice because our sins are forgiven. We can rejoice because we belong to Him. We can rejoice because we are redeemed. We can rejoice because we have eternal life. Amen. Let us all stand. Taulotu. E o tua mafi ko mautamai aku e vani. O ke whaha I holoto alofa te ke whakamole more. Ai anga hala e kakai o ta foki kia te koe. E whakato mala mo tui mo oni. E ke whakamole more ki mautolu mo whakamo ui me maungahi anga hala fuape. Ai ke mautu mau e ngahi anga ukulelei. E ke whai pe a omi ki mautolu ke mo uitai ngata. Ia Jesu Christ ko mau eiki. Amen. You may take the bread and the wine is a remembrance of His body and His blood. Oh,
e tūlai ai le mamalu o le atua ni tae ao le kalesia. Te mana o ia te oe mo ini o matsa. Te ilo e tofu umata jo maritina na e whanau mai. E pole ale tātou pisi mea uma tau la ama. Yaso e tele, tau sanga e tele. Te ilo e o mai loi le aso le nei. E te mana tua le atina. Na whana wina e se tina, se tama. Wa manuia lo na olanga. Wa pule i mea e tele. Wa manuia i mea uma. Le tino, le loto, le anganga, le mafaufau. O le fesili tula i manita ea. O i ona ngaluenga ia. Sa fia ai lo tina. Sa le maua ni mea. A olona ola a toa. Wa e tamau a hingai nai. This is the silent moment to remember our late mothers. Kangoi picture. Lo tina mana ngaluenga te tele na whaie lo mola. Hallelujah. Thank you. Lea. Toe se kone ana totoe o lo soifua I lungo le satau. Na e tilo ne ai ma e sila I si o tina. Iai foi tae au le nei le li e. Matou manatua o matou tina. Oka le ngaluenga na whaia. Sa tu fesili le mafau pe na fa pe fe na na tong fai le li. O matou fa ftahi ate oile atua o no tina. Na matou au wala mai le nei la langi. O matou manuia o na wala tong alwenga. O matou maua me tele o na la tong SIVA ma le tang o lima. O matou popoto le atua. Ona o lo lato vai sa fa o ngai nai matou le li. O le matou taulanga pati le ia te oe. E fa fe tai ai o matou tina. Halleluiah. Ala mai la lo fa tai. Ia o le la amatale. O kala me maftanga tina. Ia. Lua male afavaiaso le sa tapena le fainga taulanga nei. Sai mi uma sa fai nei a tapenanga. Sai loa sa le tu una le tu matou. E awala mai lana upu. Sa to matawina ai el maftanga le nei. A tapena le fainga taulanga le nei. Ia momoli atoile nga ngal faftai. Ia ma le whaamanuianga o le asosao tina uma o le tato e kalesia whaletua I whaawhiangainga whaletua to e ina ia o tina matutua I le sawaluma nei ia e whapena fo'i na iti a kono le loa le tato mafutanga whaamanuia atu le
le asosao tina lo su mai le nei tai ao ye le mafuanga ona lo wanganga fa fetai ile atua ona wa vea oyo se tina ya mai se fo ile lango na yo tatu tama fa fetai atua ile mafutanga le li ile nei tai ao la tau sa fa inga ona ole fa manuanga fa pitoa mo mato ya nei tele se fa matalanga ya le la sauni ya nei tina ile la tau fatino ina o la tau ma o la tau ai tema a le taimi le nei ia taluai ona e yai na yo mato tina matua ia sei loa e kalesia o potu toa ne yo nei maluenga le la tau tatalo ma le la tau puno mai a o ALOFA'AGA ia tatu e kalesia mea uma o level au watu ai e lua to o nei tai ao e lau sunga tina ia Grace vai masenu ia mantua o tatu la unga o le la sahau ni mai taimi e uma ina fa atino tatu ai tema au le taimi le nei la tu wa trailer no e fa ia le fa fetai tolu minute ia tina ia Grace oka e mai se panti mo Grace Grace vai masenu o le tangata le o le tina nei sai yai le amatahino le kalesia for many years ago ia na matou mafuta mai maniti na e o mai nei taimi o lo anga le leile atua ia te ia amen Yesu a uma ia Grace ia ona tau tanga ila ia lea ile SIVA a mata e tatalai le nei mafutanga le nei taia o sa unia le mafutanga tina ono swafa Yesu amen ya mai se pati mo a ya moele silafia au ya o soe Paulo Suluape le nei ya moloto sivia ya o ya le la tsa ia tsa mafutanga nei taia fo amen Vamo sili inga malfaftai le tua ona la tau singa ya tita so faftai fo ile tua lo mau pe o tole so I fo la le ya mai se lo ne yola ya le aso le ne na fai yova tato te oli ma fi ya o le aso fo le ne o se aso fa tua mo tina o mo le ele ngata I tono le tatu e kalesia a ole lalo langi a tua ia ona o whawhitai ma tua whale anganga ona o la bua talo mo tatu o pai e on tatu tu la ile ni as o te whawhitai fo ile tua ona o la itina ma tua leu tatu ma puta ni tai a fo ia lofa ma le anga leo le tua ia o whawhitai whafo I lava le tua le vi ira ma le whawhitai o na o tatu wa ulia mai le nei as o le aso le nei o le aso whapitua mo tina uma o te whawhitai fo I le tua I tina uma lava I tutono le nenga luenga whawhitai to ngā lulue pa taito ngā luenga puno wai pa taito fo ia te o tō wa o mātou mātua ia wale au ngā fo I mātou te ngā luenga ia a pena le tapu ai ma lango stua atu ia te o tō a ia o lo tō ngā lulue puno wai I le alofa o le atua o le anga le leile o le atua o papai ai an tatu toe au lia mai le nei asu le nei tae au fou whaftai fo I le tue lan tau singa ia ti tatou wa ana le alofa le tue ia tatou te le au lia mai le nei tae au fou matou ia o se whawhitai na e whafo I le tua whafhitai fo I tina o malawa ne e ka alesia whafhitai fo I ta mama au talabo o no le
Tau ngā luenga whai tono si o tātou ngā luenga. Tere lava whi tā whaingata. O loo fiso wa ina ai tātou sāwalinga. Ia e whawhitai lea lofo lea tua. O loo whapena o na ki iai pēia ati tātou. O loo muni tai o ia. O loo tai mua fo ia ati tātou. Ia so umalawa tātou wola. Ia o se whawhitai pupuna. Whawhitai lava i lea tua. O nolo na lofa malonanga ne. Pai e tātou au lia maile ne tai a fo. O na lusua fo Yesu. Amen. Yeah, to tu fatatio wa au. Mai se pati mo grace. Yeah, lo sao ni mai tina mo la to ai chema mo mua. Yeah. A mai se pati mo mafutanga tina Lavina. Sele Lavina pati oka. Amen. Halleluiah. Yeah. Usila mal mai mo.
testing. Ea. Ia. Wale pisa le tūlea. Ia. Tolu vai aso le asata pena ili ne whamoe. Ia au te loa. Ia whamalia ina fina ngalo le atua sa pena. Ia. Ol matau ai te malo na loa. Ia. Mo le telo tau sanga taluai. Sa nga ia tuai le fono i SAMOA. Ia masiasi tuai le kalesia. Sa ova ai se ununga li. Le nei ununga li. Le telo te mi matau atu e malifefe au i SAMOA. E sui o mapea e ofu i taimu sauninga. O whawhetai ai le atua, ele o ngalo le anga le leo nei tangata. Al whawhetai fo ile atua, le au maingo le soifua le nei tina, le o me le nei taimi. O lo tātou mafuta ma FALETUA, ia talu, tamatoa, kirisome, asiasi mai fo i nei tātou mafutanga. Leo te lo siama noa le lei nei. O ia se tina ua lewa i te tonu o tātou e kalesia. Taimi uma te alu atu e SAMOA, le tu uma, le tu fale uma leo le tātou fale fau lei nei. Wo uma le to o telo tina nei ai. To e pau al nei o tina le sa o fai mani no foanga lea. Mai sau pati e whaafeloa ai, ia e tina ia talu, mo sana whaafetai nei tai au i lea tua. Amen. A uma lea. Yon tu ina atu fo ile ile si au te mama tau tia. Si le atu tau tia. Mai ile tu. Tu la. Ia la mele tu fatasia yo a au le. Ona e tanu ai. Wa saunua mai le ta ile tai a o le whawhetai. Ai o se mea na mai e le nganga o le atua i atea. Bo le aso whapitoa le nei. Palia mai lau sunga tai nei o le ustai. Ai au foi o na watu se fe au mo tina umbala. Tua ia le kalesia. A o fe au lea. O le pepe se ia e kalesia uma le lanu lani. I le tusi lea. Wha le mole tina. Se itanga i fua le tato fata oto na e torsutas o le matango fie ia. Au wawa ai mai le tau sangi fia. O le matango fie ia wha mole. Nau tina lawa la tu whaitau wina le angore fi au e wha pitoa mo tatou. Se fulu sultasi sulua ale torsutasi le mata upu wha mole. Tu mai a savanua o na te le sa loto ai pe au le tau ka tu nene. I atina tu ia pe ele oto lantane ele matiwa i roa. Lua suluiva Duas fluis war fai on ta upo alena. Amen. Se famatala tuale wing o le mena laina mafuana mai le fiani. Tina o le afiona le atua. O le kele ia sa famalo si mai foi Lavina ka kulpo le swalei. Ai ia mea i lua. Na tu ele atua lo loto au yai nei ele amai SAMOA na mai nei famul bole ole ava mi ole lei o ai se na te mau ke lo ese ko wa mi ole lei lo ko wa mi ole lei ia mai sili to tau penina e fatua tu fo ia te opto o to tanu yo lato loto. Ai o te tau ia te oi, e ia le fsiri. Ia le fsiri nga le fai pumuambua. O ai se tina na te maua. Le mea leo la mi o le. Ai fai mai, ko o kele ia isa. Ko o kele ia fafingi a mi o le le tutonu i. Ale la ka ua kure kai.
Ngai ingar whakao kwa ngā buli whai pui. Tosulu. Tosulu ngai ai. Whai kau mai. Ele le ko whai kau. Ia ko wilo ai. E kaunga kao. E kaunga kao. Au wange e whakamala ai. O le asu ai pinge au lol malo lan. Tosulu whai whamul mure se whai tau. Tina. Ia va aila ia a. Wai ol sitting ai sa o fa o sefu. Wai la finga na ke ma o le. O. Le access. Le access. Ai kasi ala fa finge. Ngake ma o le ka le pinge au lo le. Ma le tandi le. O le fa finde e ma ta o ia yo. Kinga lo o va yo lo de maka. Kako makaka unge. Famai ole me pepelo la walo matsofi. Famai mole okay ka. Ale anga le ngo fa ko faika. La ngo se me ande tu lo tu no fancy. Tato tai le pola sala. Ke fi manga o ava ko fi out. Ah. Ai fa ene tina. Fa fi ai le ngai de show. Fa fi ngai le Fafia ngai nga be lo to. Ha. Fafia kel. Ele la ka ku ami. Ele ya mi ole le. Ai mata ula le tu. O ele nga fafia. Di ya le tu. Dala no binga. O si ta ile o po le tu. Fa ma wa la lo loto. Ma lo nei loto. Mangwia ka loko. Loko whamangalo. O ka koulea. Ka koke kuku. Si ikirle ka le sia. Ai maise o tai nei. Lo lato tai in ngadwen. Desa lama o nese la malimba. Fai pasul malimba. Fai mai. Ia o tauanga le lei ia anga. Leia. Famol boli. Ele o amio lei ai kaku. E o fai a kia u. E o fai oi. SAMOA. Ele anga le. E fai a kale ngai ko inga. Ah. E a fai inga i lato. Ai o ke ka u e ke oi. Te nā le fau unga i to tono le kako e ka sia. Ia e maka. Loko fa mangalo. Loto mawala. Kelo e umi e o waso. O le la ako lo fiku viva. Arenga ia ke ola ese lo maka u le atu. O ke maka u le atu. O lau au nganga. Ma lau au nganga. Lau kakalo. Si tu ia le kalesi. Ile su wafa Yesu. Mata u le atu. Amen. Ya. Aptai le tua mo tal. Ya tu tu fa tsa siu a ao mo le ai te malo na lua tina. Ya. Le wo mato fo i mai Uganda. A le wo mato wo mai Samoa. Ya o le wa amata na o mai te ni Samoa fellowship Samoa ni tai ao. Tu mai sa pat tele ana mo lato. Amen vi ya Yesu.
Ya, o lewa suatu tinai sauni maila tu itema muli ya ai le fai winan mato maftanga mato itema ne yaso ya ole tau sanga uma o tala fa atino le la sauni itato ia ile autu o le thin e ngalu luenga ia itina mo le tau sanga atoa o le ngaluenga lea ia ele ngata ia matou ngai o inga titono le kalesia e ta mafaya ia mo i titono le ainga o le sini la o le fa moe moe o tinani ne tau sanga e fa yelo na fa upunga fa e fa upu fa pea o filifilinga uma e tau ona fa ye tina e tau ona yai Yesu ia o te iloa te le ai na whaina ma tau i tūpai mea nei whaingo fitfilinga. Te tonu a inga, ia Leva'a ma taitu o lua, ia o whalwhainga luenga, mea uma. Ia ma tau fitfilinga e whai e le talwhea ngai malfina ngalo le atua. E fo ia ma tau fitfilinga e whai e tinga ai le tūpa lea. E fo i fitfilinga tina lava ia, e le talwhea ngai malfina ngalo isi tina. Ai o tala ia la ato tanga iai ia o tamfai e tina e toi fa popula mai ata tau mamato uma le tala fea ngai ma le leanga ma le tau nuunga leanga e tau nuu iai se filifilinga e le o iai le atua a o lo iai foi mal fa atinonga o se tau nuunga le se filifilinga o lo o iai le atua ia a ua maea ia tapenanga ia o le latu watu le ava no mo tatou te mai se pati mo tina ia fili male atua amen. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will, and He will show you which path to take. Ia e whaatua ia Yehova maloloto atua. Ai awa te whaalango I lo lava tamai. Ia e manatua o ia yo wala uma. Ona whaatonu nai lea ia lava o wala. Ia e tuina atu ia Yehova o aunga ruenga. Ona whaamawina I lea o mana tunatunga. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Filifilinga po whaiunga whaio se tasile o vaenga pito sili o na tāua se o lango so se tasi lava. O oe lava ia o au le ngati tutono lo wainga tutono le ekale sia. Po tutono po yo so se whaala po tupotonga lo e awaiai. Tono nu. A wafo yo le taunu ungo lau filfilinga. O sau whaiunga. E tau mai ai le tu a inga. Whaiunga sa e whai. Mua, a le leile taunu unga. Lona winga. E poto le filfilinga. Was the session. A le anga le taunu unga. O lona winga. E le anga le filfilinga. A le fesili. Ai se ai la yo na poto lau filfilinga.
Ia ili sio tina te tono le fionga pa ia le tua au mai nei taia. Te sila ia pilifilinga ma fai unga sala to fai. Ona e sila te toa le. Po ngā fia tonua o ia pilifili. Ka nei fai unga. O loo. Jahili ko ngā whiwhiringa ngai ke whaia ma o whaia. Po o. Tato whiwhiri wha atasi ma Yesu. Po whai lava le me te loto. Pei o le whiwhiringa na whaia le tina ya Sarah. Sa whanau Sarah ona ua le pina ngalo o iai le atua. Sa avea ma awala sa ia whaia se whaikonga ma se pilipilinga. Ina ia tu watu lana au na pawhini. Ilona tu olua, ina ia maua i se tama moia. Whamanuia le atua nei tae au lau silsila. Pero amo. O levo no nofo mas mo bonga roto. Wa e matu. O matu afo. O si lingo na outro fana. Ai longa foi auto e maua se tama wa o lo matu. Ia si se tama titi. Ta fia va ai atu se tama titi. Ani, ma ai o fa no le mai ai la uta. Ma ye ne se me fa ngata ile atua. Ta tu ina atua ta mana o mai lumo le atua. E tali mai le atua ta fa tali tele pele fina ngalo le atua. Doi a pero am. O le te no lo ta fa tali tali le atua. Ai wa tali ton. Ole fina ngalo le atua wa le fana. Mukiro malakanga me mangole. Ma ai o tama. Awe e te whaia se whiriwhiringa e toi whaanoa noa i muli muli. Tu i luma o le atua le tama na au. Wailoa e whaia le atua le mea tate mana na au. Awan e whaia se whiriwhiringa se se i luma o le atua. Pero amo. O tonu i lo manatu. Wa i lo foi o la whiriwhiringa. E mai o manatu. Ai o se o tu. Ola o tua ya oela au na wa karo. Le alis fi au. Ina ia mau ai se tama mo. Ba ai o tama. Fai pe sa o la whiriwhiringa, okay. Whiriwhiri ma le sa o i luma o le atua. Wea mania le na whiriwhiringa. Pero amo. Ola o whiriwhiringa wa fai malo lotu. E avatu atoa malo lotu. Ona wa ofia ba ai sa tama. Kuka me ai le auli. O malor kalangoanga le ko wala le yo la kuro e fai la me ai. Akara? Akara? Ia, Sa talo fai. Se me o fa vinga lo inga la wa fionga. akara. O ilo o se au na lele. Fa ftai vi ale li. O se au na te whaalongo ia te au lo matai. Okay. O se au na te whaalongo i so se taimi o te whai atua ia te oe. Ai oe akara. Oe ai mai atea. O lo matua. Kalo Ale fai. nei lava o te whaatali mo saptama. O au mai e le atua. Au ke popole fa kari pea. Ai va ai oe. Sau. E te ilo oe. Ia. Sau. O le au avea oe ia a peramo. O kose ngā fai unga wa e fai ia. Ina ia mawai se tama mo a. Wa e malia ia. Akara. O le ala le o lo whai atu ia te oe. Wa La, malie ato. kila. Loto i lau whai unga. O ia okay a fa pea o lau whiriwhiringa nga ia. O le au talia ina mal faftai.
Ka pela amo kasi ulele ya pela amo. Oka. Mana ia lau filifilinga ua fai. Ua lata foi ona o si ia se pepe. O uro foi. Ole a maua se tama ole asa pai ai o lima. Hapitai. Oi. Ole mata ole lai le to sa I can't believe I'm pregnant. Akara. Sa oi le li Sarah. Sa tu le leo akara. Sarah. Le ai. Ele koe fai o se fea. Koe vai mai. Po mai. Ola kali a pela amo. Ia ke aka dia le vanga ngofo ya pela amo ali. Le mo mai. Sa fa pea. O ele popole ya. Nga o manui ai. Ai, se au le leon ngi kamai kiki. Sa fa pea. Han. Ole me o fa ya ole a pela amo. Ai. Vai. Susu nge ya kwa ya le fa ya sa la ele ma fa ngo fa se fea. Abramo. O ole wa mai. Wow, ne niti na. Abramo. Ola mo kuku. Sarah. Le fa fine na o matua ya te oe. Wa ia fa. Le au fa ya le me nga e fa ya. Olo no fo no. Fai lau filfilinga sa. O ole la apule I. Se au ne o si tai ya te au. Awa ia le fa wa ia fa le o nga ia te au. Ola ola ma filfilinga. Abramo. No fai atu te fa Ia la le. filfilinga lo le tua. Ai ke le fa kan. Le pe wa misa lang filfilinga nga fa. Kalu fa ya Sarah. Sarah okay oi. Sarah. Ia ilunga ia te oe lo wanga le anga ina. Sarah. La e me ke inga ai. Ia fa masino mai fo ia wa ia ite. Ia te ita ua. O ke kausi oi male fa mau. Au le aso ne. Ole au lo fa ya o te lo fa ya. Kara ma tatu ai. Pule oi. Wa ya te oele pule lau au ona tuli ai. Kalu fa. Akara. Ia. No fa pe te fa longo mai usta ia. Ai hale ngau fa longo mo uska. No fa pe ole se au o se tali le lei o la mana onga le na fa ya tu ia te oi. Au ai tui mai ia te au lo matai. Oi le ai Sarah. Ole tai mile nei. Ua sa ole ala o me fa no le nei ona e toi no. Ui ka fio la Sarah. Alu ese. O ka se nga me wa e fa. Alu ese mal. O la wa fa unga ke ofo. O ma ko yo ofo ai ngai le anga wa e fa ya Sarah. Alu ese. O la wa fa unga le wa. Ke ofo. Alu ese mal fale nei. Ya okay. Fai unga sa fai el tina ona le fa tali le tai me le atua. Sa ia fai se fai unga se. La le tau no unga. Fe mi sa itso no le aing. O le fe loto le anga. Se tupu fa fita au li tono le aing. Se tasio tina na maua le avanoa na tuu ia ie le atua. Petalai le atua o le a. Fa umatia le nuu o mai le lato wanga sala I ona luma. Ai sa pupu lava lona loto I mea o lona o langa tuai. Mea sa maasani ai. Na ia le talia ai le whaatonunga polpolo a inga mai le atua. Aua ni e toi te paitua. Ono Yesu whamanuia lau le atua. Sa alofa lota se o tolua fa pele pele. Wa mai oe. Alo. E foi se mea we mana o ai ya te au. Yoi. E ia le vele o te fiata no ai ma oi. Ole ale na mea se e ta umai ya te au. O te tonu lava o le ta ainga. Wa o nofo lava ma o va ava ai. Wa tele lo taimi wa faalu. Wa tele lo malo si wa alu I mea fa fia o le olanga nei. Ai le o le fina ngalo na o le atua. Ale angati. E ia mata fa yo I te tonu o le ta ainga. E ai fo le ta fa na. Lota. O lau mata fa yo le na. Tole to fia fa longo ai na fa matalanga to tono ainga. O au. Enjoy lo life taimi nei.
Na le oli amal fia. Enjoy le matango fia mal matalasi. Ole nei lalo langi wo iai. Lota. Ese sele fa fine na we no for ai. Oi, o lau feeling malena. Yes, Lota. I'm free now. Leitu of our to pupu so le to fear night club so le. Ese to au lele. Wa mawala upanga nei tatu. Oka. Ese to au lele. Ese le to melo to no fo mo to nei. Oh, fear au le lalo la. Oh, yeah, ila o ne ye sa. Ese tamalo i. E pe ya ni au na le tua o le au tu la. E fa afta ya ila ua. Ali ie. Fa au tamai. Afe mai ai le fale o la o lua au auna. Se i to fai. Se yo o mulu fo yo o lua bai. Ile ala usuai la o lua malam. Se música. Fa ai o lua sel fa nau. Fai ele lua fai mea babe. Kuka mai se mea ai mo tatou malo wa fale. Tu o ele lua fai mea lele. Sekia. E tu ato enjoy na le lalo langi so. Vai le to fo di. E ai ale mafuanga. O la o pulu na na. Fi o to le ngasala. Ia ina ia lua malo mai le fale. O te fi fo le ngasala. O te yo. O lua au na le atua. Oi e kei. E ia se mea wanua fe ai le ai nei. Ai mai se. O a o malo ai ma. Yo e Lota. O ai o lo o mau fatasi ma oe le mea nei. O le toa lua o lo a fafine. Po lo a tali. Po lo a fafine. Ua te tau nei o na tu ua le no foanga nei. E ai se mafuanga. Lota. Wa wina mai ma we Yova. Awa wo atulu mo Yova le alanga tela le nu. O the time o nei lava ma te fa umatia ele nu nei. Oi lo. Fa fatai lo manatu mai lo o auna. Yeah, yes, I want music. O mai. Tu matato o ese. O sa o Yova. Fa umatia le ai le. Ele tá maluco. Ele é maluco. Tá como esse. Lata. Vai. Lata. Oi, lola matango fie male matalasi. Lota manu yanga. Au mai la wava. O me au mai la wava le la lolang. O fie i lota. Oi, ile sale ai nei. O to. O te le fial. O we lo I alo fa. Ba wale, ai se time. O we lo fa manu yanga. Ese time. Oh, music. Oh, music. Va ve, sola ile maunga e te olai. Awa tu te pai tua. Fatali. Sei o to te patas. Ile matalasi ma le bato fiolo lu. Le ngol tina sale aise sale usi usta el pinangalo le tua aya liu tupua masima amen. Se tasi ne yo tina e uyo ia le o se isara el mon
Ai sa faila na filfilinga. E anga le ai. I au na le atua. Sa sulfa ia tu ilo na fale. Ai malo na mana onga. Sa fia mana o manuia peola ia malo na ainga. Pamania le tu ilo sisila nei taya. Aona, whakare mene o luma. Vai o lua. Ina o lua watu ia. Mamata mata, mawara ai, pe whape I tangata o lono nofo te tonu le nuu leo I Eriko. Phineas, we should have went the back way. They're gonna catch us. Don't worry. We just need to be careful and making sure they will not see us. Okay. You know if they catch us, they'll kill us? Wait. Look around. I think that's the place we should go to. Rahab's place. Yeah, she will help us. But are you sure she'll help us? Then we die fighting. Okay, let's You go. know she fears our leader Joshua more than she fears our own king. Okay. Her own king. What? Soldiers are already there. We're gonna die fighting, Kelly. We're gonna die fighting. Okay, Phineas, let's go. We're good, we're good. We are the ones sent by Joshua. Come fast, come on. I'm gonna hide you, okay? Lelo kama lafi o lua I, okay? Awa I lo mai le ai. Wale o lua, okay? Okay. Luis! Sa whailai ia. Ngai whalongo. Lawa mai kanga ka Israelu I Jericho. If I whalelo I Jericho. E sao, nga whala mai whai le tupu o lai sue kanga ka Israelu. Ia, kao e longo I oli kupu. Ola in fale o Rahava. Vai o lua. O atu ia ia rava. Ma au mai tangata ia lo ilo na fale. O na tangata ia o leo mai e ma ai fale lo lilo le nu. Wale lava la wa fionga tup. Beia o Kana man fai ko. sia. Sai fua ma. Ma lo Rahava. Oi na tangata. Ole nga ma mai fa pea. E olo ye kanga lo fali lilo ilo Beia se selo va ai. Ke lo olua. E sa o le ya. Lo vai. No mai le po. Tonu le kate. Ai lewa usa kama mo ya ku fa fole pa. Pa aku kinga o sola. Ya? Ole. Ya. Mas kai lo Rahava. Ai olua. Wa masori loa. Wa fwa in mai yova le lau ele le neia. Na mato fa longo le neia. Mato la mona lava le matau le tua. Na mato fa longo na fa mato tui na le tua. Le sami ula. Ai matau tia fo le mea na fa yova. I ai kopitsu. Your God is my God. E vai olua. Tau to mai atia ne aso ne. Lunga le langi. Malalo ne lalangi. Ia lua anga le le atia.
Pei o angalelea te o lua. Fa mole mole. Fa sawina lo ainga. Ai vai. Fa mole mole ya. Ia fa ali mai se. Fai longa. Ia o lua. Tu te fa sawina lo ainga. Lo wola. Le ola lo tsama. Le ola lo tsina. O tu fa fine. Fa pe foi o tu ngane. Fa mole mole. Brother, awa te papole. O ma ua ola I soi ai ati o tau le oti. Pe a whai te leta ua le ma o mai. Ale a ma o mal mauti noa. Ale a wha asao e malo a inga. Ai tau tuana ma oe se fualanu mumu. I tau tau fa follow fale. I wha iloa tuai I wha asao ai o tau. Ai wha tai lava ilo alofa mai. Walelei, I whai lal naton. Ai vai olua. Walelau ai ai olu. Inao maya. Oi. No foi. Awa lo so e na o kwa. E tangata ye. A o ma le tolu. Le tolu. Foi ya so lo ye se vai. Ai lava rava. Mai lau filifilinga le nei taia. Wa mai fo ia fai unga fai. Which one of these sins? Olo ya ia ko inga fai unga ma fai unga ia fa. O fa mua ya o e manga o ngolo kingo. Me olo wa inga. O me manga o ye lo lo. Ho e fa lo ngolo le me fina ngalo ai le tu. Ai fa mua le atua ia filifilinga fai. Ma au fai unga fai tono lo wainga e kalesia so se mea. O se fai unga poto, o se fai unga manuia. O le fai unga le na. Pei o le fai unga na filifilinga na fai e tina ia ra ama. E ui ele o se isa ra elu moni. O le kangaka ele talitonu ile atua. Ai safa alongo I va venga na faia Yesu na faia le atua ilo na nu na tali tonu I ilo na lotu sa ai o ai ia faola ina ia malona aina until now wa mawalo na ingoa le ngafol a ingo le atua ona olona filifilinga safa ai fa fefea Maria le tina Yesu sa fa ina na filifilinga e ui o ia o le tau pou ele ilo se tani sa ngalo ia te ia le maa ka ngako le ai ai sa o na talia le fina ngalo le atua na te whana wina se tamatani here we are now le Yesu le nana whana we Maria na muli tai ai Maria ile misiona a Yesu se ia o lava lungo le satau le ngaluenga mai ai asa faile nei tina oh no Yesu trust in the Lord with all your heart fa mua o ia ia filfilinga oh no Yesu amen.
Beloved, tonight we stand in the presence of the Almighty God. Every burden, greater than your own. Beloved, tonight we stand in the presence of the Almighty God. Every burden, every fear, laid at his feet. He goes before you, he fights for you, and his plan is greater than your own. So lift your voice and declare, Lord, I trust your plan. Go before me. When the road ahead is hidden and the way is hard to see, still I rest upon your promise that your grace is guiding me. Even when the path is long, even when my strength is gone, Lord, your hand leads me on. I trust your plan. Go before me, Lord. You hold my life. I need nothing more.
I trust in you alone, forever faithful, forever true. I surrender all to you. Thank you, Jesus, for going before us, for fighting battles we cannot see. Church, remember this. His plan is perfect, His timing is sure, and His love will never fail you. Walk in His peace, walk in His strength, and trust His plan for your life. Amen. Ane tatou tula itasi mai lava. Mine ole upo le atua. Si ai uli mai le atua le nei tai au. We thank you, Father. We bless you, Lord. Thank you for all that you have done. Thank you for bringing us thus far. Thank you for this special day for mothers. I'm grateful, Father God, that you have designed mothers for such roles and your divine plan for them. And I pray, Father, that today shall be a day, Lord God, that we shall always remember the role that our mothers played in our lives. Pawhetaita mamo nei tina, me se foi tina o whai langi le wholaunga. Mātou te manatua pēr I lātou. Pawhetai o ngā luenga sa whaia mo I mātou. For I alevi inga ia te oe tama. Hallelujah, Jesus. Awe sau taulanga pati le tua. Ya, lala mai lalo whawhetai. Whatalo whai whalau nei pa se isu e male mata whai whi au. Wa, so solo matu tua. Nei do matu tua. Ia vea le atua o le upule le atua mo tātou le nei tai au. Paulo talaina whapea, God's beautiful design, a divine design for mothers. Pawhetai mo ai te mai na whai e loaia se se o whai unga ma mea uma na whai. Ia vi ia le atua. Ale whia auli tai au le nei. Fia wha amara malama ia tātou tina le mea ngā design ai oe le atua. O ke le ai siti ngā la confuse ai a lato roles e play to tono ainga. E hona la e fia ta malolo ai si fafine ia wale fafine. But you see wa uma na fata tia le tua langa plan, langa design. O langa design fo ile le ma fuai ona manuia o tato ainga. If mothers play their role as mothers, the way God designed us. E se la le designinga le atua o le tamaloa, e se designinga o le fafine. O na roles fo ile play to tono le ainga le na manuia le ainga. If mothers stick to your design and the very purpose God designed mothers to be. So number one, God designed mothers as helpers. God never designed mothers as leaders of families. Unless if you are a single mother. But the Bible clearly teaches that mothers were designed as helpers. So let's have a look at the word of God. Then the Lord said, it is not good for a man to be alone.
I will make a helper. So God created the man first out of the dust. And then God said that he needed a helper. So he designed a woman. Now, in Hebrew, the word etza means helper. And so etza is translated as helper. You have to understand. O le whenga inga fo, o whenga inga tuwai, na tu sia nga ngana e Peru. O le upu etzala means helper. So God designed mothers as helpers. Your role is not the leader of the family. Your role is the helper. Now, it implies powerful ally. Olo no winga tina, you are a powerful ally. Fatasi malo tolua. You are a rescuer, according to the word etza. A strength for her husband. A strong partner. A cover for her husband's failures. Successfully o mene o ngari pe ai loe tinala na role play ya alto tele la isitina elengi ela yo la kai kolu ai pengi opposition. They live in the same house, they eat on the same table, but they are like opposition. They're like one opposed the other. The Bible says that the man is a leader and the woman is the helper. Etza means mother takes her husband full of weaknesses, full of failures and shortcomings, and you mold your husband to be a man God wants him to be. Your role is never to oppose your husband. Your role is to stand behind your husband and do everything possible to support and become an ally to your husband. Etza means mothers compensate for your husband's weaknesses. Para to tele la usitina e no fo mafai ponga la to tai to lua. Ya to tele fo isina e laul va leo na itamalo pe ye poto tele lo sunga ya. Yeah, and then you begin to form kind of separate opposition parties. So a man is here on this side and a woman is over here. According to the Bible, the woman was created by God specifically as a helper. Whatever your kind of man, your husband is, your role is to help this man become the man of God. Number 2, Eve is a life giver, the source of life. Genesis 3:20. Now in Hebrews, the word Eve is Shava. Now the word Shava means life giver or the source of life. So Eve, as she was called Eve, or if I was to bring it to now, Eve as I am now calling mother. So Eve as a mother. Your function is to give life and become the source of life. Manaya lawa ye winga na leina tusi do tonwal tuspa ia. Ilangangana e peru na tusi ai fenga inga tuai. So Shava is a life giver or source of life, the mother of all living. So mother, you were designed as a life giver and a source of life. Ko upele leadership ilo to lua nga keriti nga oi. Le lei fo ala so soni lo to lua e mafai hei ona tai le lei el tamaloa.
ai a fai le opposition le o na ita lo le ta malo fe lo ai le ta ia le le ai a o le mea le te tau na fai tina o lau ngā luenga e te tau o na fai o lau tū o oe o le life giver. You are the source of life not only to your husband but to your family. Shema expresses the idea that mothers have the ability to create, give birth, nourish, and enhance all facets of life. Ai e makauki o le mea mawhaina whai tina. O tina la, wa watu ia te oile ability le te creating ai. Leisi tangata, well, you know, obviously if we didn't have mothers, there wouldn't be any children. Some mothers bring life into a home, both physically and spiritually. And most mothers, most beautiful families, mothers bring in the niceness into the family. The atmosphere is created by mothers. If I yakwe hika lol tina te tono sai, ke fa long ka wa sui ko kongo le fa. Ai afa pe fia tina ma fa la ngalo nga vai le ma ngai yo te tono le fa. Some others, you are a life giver. You are the source of life into your family. Number 3. Mother in Hebrew is Ima. So Eve is Shava and mother is Ima or Ima. Now Ima in Hebrew means nurturer. So when the Bible says mother, the Bible is referring to a nurturer. Mother, your role is to nurture. Fa SAMOA le nurture, o e te wha hola ina. O e te whawhanga ina. Salama salau tolu summa le whai upe summa le tolu summa le ono. Awasa ia te oe o mana tunatu, na e o fiufi ia te au manava o lo tina. O te vivi iatu ia te oe, a wana whai au e alai o na matautia, ma ofo te le ai, o mea na e whaia, o mea mamana ia, o matua i loa e au nei mea, e le lilo lo tino, ia te oe, ina ua whai au le mea lilo, ina ua sauni au i mea loloto le lalangi, na sila mai o fofonga i o tino uma, ina o afua, wa tusia fo i malava i lautusi, o na aso fo ina whai ai, a o le ai ni o tino. La tala no le whai salamo ile no foanga na foa mai na ia. See, all of us, I was created in my mother's womb. And I spent 9 months in my mother's womb. You cover me in my mother's womb. Now the Hebrew word for womb is rekem, and it stems from the root of a deep compassion. So here's what I want to say. While we were in our mother's womb, there was a massive, deep compassion from the mother to the baby inside the womb. Amen. Now, this highlights the maternal love that is naturally linked to mercy. When I was studying this, I'm thinking, wow. E matautia le rou na whaia ye lea tuol tina. Ele ma whaia sa kamanga whaia le mea lea. Now, mother provides the protection, the protective, nurturing atmosphere in your womb. And you see, eleai se me whaio na alu tutonu o le manawa le tina, o la ewa pui ye tina le tamititi. Mother possesses what is called maternal instincts. Now in Hebrew, maternal instincts is a divine, protective, and deeply emotional force
often used to reflect God's compassion and fierce protection of his people. Whakusa la le kusipa ia le puipuinga le atua ia tātou, e taipei o le puipuinga e le tina o le tamaititi, to tono lona manawa. Le mawhai e se kamaloa e le mawhai e se sia kaka whai le mele anga, le tina la mawhai na whai. And mothers, so why should you worry about leading the family when you should be worrying about your role God specifically designed you for? If you do that job well, then tomorrow it will be very nice. There are many key aspects of the maternal instincts in the Hebrew tradition. So I'll just quickly go through it. The fierce protection and power. Biblical motherhood includes both warmth but also a protective wrath. O le menel tina elana puipuinga elana whanau e sili atu le powerful na ilo le leonga ma le taika ma sesi ame ma whai ono so whai elta majiti. The divine compassion whatusaina le alofo le atua le alofo tina. The wise influence olana fautuanga ma le awala reisa le tamaititi awala tusai ma le atua. Olana nurturing, the maternal love is portrayed as a strong emotional bond that enables mothers to understand and to respond to the needs of their children. The spiritual guidance, tusi fata oto wa fapena na vatu itinale le lato matafa yoye fapena na wa wina ile tamatisi tu samala ole atua. A theological significance, the Hebrew Bible frequently emphasizes the heart of a home. Otina, ole fatu ngale ai. E matautia le me fayetina, e matautia le role le play etina to tono le ai. So maternal instincts, it's one of the most amazing properties of mothers. Ele mo se kamala ngame. Chile se senga le nga fa wika ko wele tu. O ma ko fa wele ku ma ko ma ko fa ma manga ma provide ai. A o ko fa o ko le ku wa ku ele maternal instincts. Ke ko vai la a play ale role al tinaye tono le ai nga ma le role tama. Pa nice shot ko ai. Tina, I want to warn everybody, please do not dominate your husband. You were not meant to do that. You were not designed to do that. Afape olo tina e fape na na po ilele ngapo ngai ola ifo tono lo ai ngai posi lo ki ngalo kama. You better stop that. See, that's what I saw. I'm going to change according to the word of God. Ma uofoi, ma malama loi mei rosi ya tinamta ma ya o te tauatu ya to o le maulungari e pakiki misa mai lesia so asosa kaudisia so sa. Because we did not understand. Wo fai ka kular kuspai, wo mala moloi roll tina molo. Any time la come and sit down. Let's have a look at the word of God. What does the Bible tell us about our relationship and the way we should conduct our family? Ya wa kulola ia o la roll fai o la roll fai. Yeah. Respect the role lenga fai mai le ku fai. You respect for ya le role fai lela o le fai lo mo ka fai yo. O le provide mo ka ko ai ngam fai mo se me. I fight pela la role. 1994 I think was the last time we had a fight. What does the Bible say? If the Bible says
you are the mother and I am the father, then you ask any of the boys and if they had ever seen me beat up their mother, they would tell you. Because malama loile melia. Maya lo fight. So they work. Why work? Loe soy ele o se tai tai o ta inga o au le lit. Ele va pela a lida va pela le alwe furko wipo fa kanga mea. Ele va pela fa ingol mea. E ke ele foi kai mi o ke furu wipo ya wi. Ke we kai mi ke alo ya o va ki mul fale mo ka penga al fale. Amen. And then Solomon described the role of a role model mother. Availa al fam kalanga Solomon al mata punga ko suma tas. Ba busu tas I tots alwa fa kaul fale banga. I'm just going to go through 6 things. Altinalia, she lived according to God's plan for mother. She understood. I say, fa yungol mata upuna le fa my for she fears God. So se tinala mata uile tu wa usika ile mele malkus paia. Ile usika ile me anga le wakele yungali imali pelepe. I tell you, ko kiki o al fase furuma le lima ia le pasenge o urungali I ke usila and they are Christians. I asked the question, why? Onga wakako violating a principles of kuspaia. Vayoko ole lalolangi me ngala wakele ngari imale pele pesa wai le se kuspaia. Le se awa onga le mala to le vola wo mai le United Nations ma pe manga nga ole United Nations e ka sui me ia ka ke o role ki akamai le ka kaunga nga fai ki nga ya le ele la wo mo ka kaunga nga ka I've got nothing wrong with women prime minister. There's nothing wrong with that. But I'm concerned if people understand what the word of God says. Amen. Men were called to be leaders. And mothers were called to be itsa. Okay, no, I'm not talking about that. El maua inga fai kanga mea o ke furuipu o ke veki mulfale o ke alua fai fai au pe nga fa kinga ele fa pe ele se pa fa pe pui o fe au le ai o le te tell no I rose at tina in the house. And so I want to talk about 6 things very quickly. Number 1, ele mata upu ale le ta tell no ai o le fine le ta tell fine a mio le fine a mio tu le ta tell no ai. So number 1, she makes her husband look good in front of people. So I found my she makes her husband look good in front of people. Wa she kinga fia ia fa ile mele before le fa malong ko ruai lu mokanga. She takes her husband, mold him to be the great man of God. Verse 23, her husband is well known at the city gates where he sits with the other civic leaders. So anu lo ko lu ngofo mai me lai fai e fonga makai. Ai vai yo ko ka ola o e ala le. O lo ko lu la ngofo mai ala vai umba ko ngaka o e ala le ngofo mai o fonga makai. Ya lola kala le fam talanga le sol mona famai e lo e tangata le tama lo ala no fo mai o para ai chalu wai lo tanga ka ma lo ala o al tilo tangata po ai al to lu ai la peri sauce e ngofo le au mai o le fongo ai lo aku peri sauce ai ngofo wai la ka ma lo ala o e lo le le angol fa fingi Kele mele se lua le ulo long ko lua le ba ngumi le ofo le aulia ele fa le lengion se vai se olfo
Pai upas fulu suma lua fa mole la ma. Alongo la tol ma na yol mele ia. O le avami o le lei. O ia se ua maua. E sili lo na tau I penina. Ua whatuatua ia te ia le loto o lana tani. E le mativa o ia I oloa. E le anga le lei o ia te ia. Ai le anga le anga ia sa umbolo na ola. The New Living Translation says, she greatly enriched her husband's life. Yeah. She greatly enriched her husband's life. New King James version says, her husband has no lack. A ngofongofo le yelo ma kilo wingo upu ya ole makau kia na te fa oloa ina lona to olua. Look, I tell you what, there are many mothers who just don't want to enrich their husband. But they're trying every possible way to destroy their husband. Amen? She brings her husband good, not harm all the days of her life. All the days of her life, she brings good to the husband. Her whole life is devoted to bringing good to the husband. Kisi fa solo kamalo lo mauru lo muliulu ma o kalinga ma pe afa pe o la menga lai fa. But you know, alanga 10 a week kamalo lo ma kilo is your finger. Alanga like kisi met for finger wa ene kisi yo. Nanga kalo fia kisi kamalo ya so yo like kiki wa ko bakos kamalo e de fia kisi ya. Kele feyang imele le molta malo alo fa yo ki o yo vai o Leva'a ai ale lenga e tweeting al kamalo ini ko fi vai al kamalo si fa finga nga o ya wai le mo mai al kamalo al mele si fa finga nga o ya o si fa la ya nga we complain wa lu ko we kya. But I tell you, if I was to sit down and ask you real questions, I will probably find out that you apparently gave a hard times almost every day. You know, it's come out of if you for my pava pe ola me ngai fa. Ngale killing a mali pe pe ngali. Amen. Amen. Amen Tina. Yeah. Hallelujah. Number 2. She built her family. Alfa fine leta uai, poltina leta on. Na te building along ai. But auto suma fafa mo moelo ita tu sfeitau. But mai alfa fine poto na te fawina lona ai. Alfa fine valea na te talepeina lona ai. So basic. A wise woman will build a house. A foolish woman will destroy it. She brings in the merchant ships, bringing all the food from afar. She lived on exotic foods. Import my America. Oh, Allah. Her hands are busy. Busy limor. Awa ke va ko kele fo isikanga o mako pa ye aso kele mele se wo speo ka mai ki le paka le ka mai ki ya alu ka malo fenga lu asa la ke moya wo ngor ka mai ki lo vai a mo vai po lu lo lo fu lo fu tasi lo fu lo ba mai no feel of winter. Everyone has warm clothes and makes her bedspread and dresses herself with fine linen and purple. I can't remember the purple.
Yo, ala ele male mo so ai kia fa ise me su ese kupe. Ya ngai kelo ma fo si ai kia al pa me ai ma fo mo. Amen. Fa polusu malima. She clothed herself with strength and dignity, and she loves without fear of the future. Akaso se mai. E ofule malosi. E ofule malosi mal kauleleia. Al tinale ta we e ofule malosi mal kauleleia. Ele ofus va palpe, va pepa pepa. Al malosi mal kauleleia. Wa polusu mal fitu. She carefully watches everything in her household. She suffers nothing from laziness. O ki ngā lalea, o ki ngā e ngake mai kaua le lei me tono lona a inga ma vai po le ale me ka kaunga whai, a le ale me ka kaunga soda au. Ia le ko va ko le ke wol popular le ke wol popular e vesi pai ile me sai e me se me fa kula ngā le. Tina lalea. A kulanga le lei lona a inga. E va ia ko po le ale me kaunga nga whai e se ngā luenga. O le ale me ka kaunga tidy up, o le ki ngā lea ka umai i le hafiong pa ele tu. Ele pa ie fo. Yo, ele moe, a peo ele whenga ruanga, au ke moe lai kere ngā ruanga kaunga whai. Kau kusi pa ia, puka len me ai, ia kaunga umaskoi inga, alau ready aku me ai, ngā sao, malo honey, coffee or tea, cappuccino, or Milo, loko, once you finish, ia leo ready, mata ko me ai, vai sa e SIVA mai me ai ai le kau ai mai pu nunga laula e kele me kele fa nga luanga al kau vai ngoka mai ki amen. She built her family. Number 3, she gives to the poor. O ke loko au ane manatu fa tau wa tina e me no le fo ai le. Amen. Mga le ko fa ki ngol kala le. O te vati to can never go wrong when you give to the Lord. Yo. O si ki nga e ba ko el ka march fu wa ya alu fa nga fu wa me la understand le ku e ha mala ya la fa nga me fa pe nga se. Ato to sutas fa po lus furu. Fa mai tu watu lona lima le tangata mativa. E te tala atu lona lima le tangata mativa. She opens her hands to the poor. You give mothers money, she will give you a home. Beautiful. Le tinale leta ua I. Ke vakua ye kupe. Ai au mai ye le aiwa. You give mothers time and intimacy and she will give you children. Not only that, establish a relationship, like closeness or your mothers are naturally givers. But I'll make you multiply my lomatua. Amen. Altina for the batul to pay a calf while if you. Number 4, she's very resourceful. Creating a year more resources. She created a clothing business. She works with her hands. She makes sure her dealings are profitable. Her lamps burns late into the night. Ele paye enga lue malos. Oh, le valua pola enga lue altina. Ele fa lango lango tama. I'm impressed with someone who is here in our midst. Lea to ingatina fa ingoe vidi yamol tamalo e tino fa fine a loto tamalo. Because she works with her hands. She never stopped. Amazing. Tinala leta ua te tono le fiong pa ia le tu. Number 5, she inspires her children
and her husband. Ai polusu malvalu. Pamul mole la ma se feitau mai. E tula i mai lana whanau, ma whaafitai ia te ia, o lana tane fo'i, wa vivi ia te ia. Al tina lea, ngake ele ngata ia ngaluenga e fai, ai ngake inspire inga lona to lua. Stay tina lea lona to lua. Amen. She makes a lasting impression on her children, inspiring her children. Ala fo e vivi I mai lona to lua e te ala fa mai lona to lua, man, I appreciate you. Tina le ta ua le fiong pa ele tu, ai te alu. A e mafau fau le lei, ele ai ma se kamalo e fia halu fu e alu e se maoe, pe a fa apea, pe a fa apea kau ki o e fai le mele fa mai ele, maka upu le. Ok, longo ele ai le ki unga ri ke kea. A fa fonga ma foi o to ele fai to lu, a uko ke va ingi la wasa fo e vai le le se kamalo e mala mala ma po le tu. Vai le le se kamalo e fai to tu spai. Awa ki so vale o le wale me nga mo e ke le fula lo maka ia mai kinga inga. Amen. O le meta u ale to tono le afiong pa ele tu o le mala mala mo tanga tale ele nga te fa o la ina lon to lua ale appreciating nga luenga le fafine le fa afa mai tu tu mai la na fa nau o ka fa manguia ia te tu I fo mlo dai tu fo ko mai ki ala ku ko mer kamalo. Man, I appreciate you, honey. Ia pole halava ka unga lu ko lu pole honey, pole tia, pole. Pole ko nga ka wai. Toi. O si fa auto, iri ke fia ka unga upu. Pole upu nga pi ka e fa mo me upu nice we dele a. Pi e fa close mai e kamalo. Ha. Ya be ho semi. Shaki. Wa ki de fia so ko taki yo. E koe simi a kore lesi atu. A e fiu noi whaakari simi wale e koe koe pa. And the last one. Tinale taua mai. She's the greatest man. So imagine this. Wale tala lea Solomon fa mai. E tele tinale le. Ai mai. Ai siri mamao e. O ka se maa ia e kui folu kolo mai. E kele ai si papi ai si di mamao hapo. You're the number one. I don't know what Paulo. You're number one. Usala ke o number one o. Verse 29. E to tele fafine a mi o le lei I la tou, a o oe, ua whaasiri oe ia I la tou uma. There are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. The best mother. I told you, let that was all mona or the best mother, the mother pico sitting out the day. You lang for me or melo out the day, you can fast it. Out of a to la yard oil. I have a peke out the lay, a coya meal the lay per finger there. E makwale ayala ma se singa ke matching oil. Yo. Ava pe kele me ke auranga ai kele ko a mio le. Ole mokpa o vale. Aka. Ale la fa ya to le mafo anga ele on a best le fingele. Because she fears the Lord and not missing her. Okay, Lola me pesteltina because that mother fears the Lord. Ale fefertina ale matautina ile tu o ole makoa I fainga kai ko lapsu mame. Mai singa ngoli se e ke lapsu mame. Wa okia ko kako ai nga pe fa pe ele. Si ole mele turi ole tangata maltinale ta wai. Ole tina e matau ile tua. O nga mea e fai ukongolong a inga o le la relationship polonto lua the way e conduct the affairs o na inga
It's all because she fears the Lord. And when you fear the Lord, you will do everything according to what the Lord tells us in the Bible. Tina, always go back to the Bible and ask what God is saying about things. O ifo ye fa sino mayata to ole ko theme ole fa ingo to fa yu. No fa ya so ele isi tangata e fa ye fa ta siene la to fa unga male tu e fa ye le tu fa unga fa ko kasi le tu fa unga ele involve yo to. Ole me sa o e te tauna ia e fa ye le tu fa unga I follow o. O vinga la ole ala le mena te mena tu e fa ka ke o pole al fa unga le tu ba mo ma ye fa unga le tu e so se me la o mo fa unga le tu. O malanga fa ole me la ka ko fa ka ke o su e mo ole al fa unga le tu ole me le ka ko le fa unga le tu ale va pele tu e so se fa ka ko se fa mo ka ko ka o ele fa se mo ko mo le tu fa ya ko mo le tu ya ai o muli ko mo le tu o fa tu ye te o e manuia me te fa ye tono lo a inga pa fa pe ke fa ya le me le fa mai tu pa ya e mata u ile tu o tanga te ale na fa uma le o fa unga tu sa malo ma ka u ile ri o na manuia lo le o ti si se na fa ngai vai le po le la vale me tu pulo manga e sa unga le tu e fa ile me lang o ia na fa ile ton o ia na fa ile fa unga o fa unga le tu ale na fa po la vale me tu pu ton o fa unga na e ko sa unga le tu e fix amen ai le ai fo se fa unga o man fa ile tu e ulanga e ulele uma fa unga me la nga le unga kupulu me le ka ko o le fai le aku so se fa ka fa unga le aku se va so manga ku lo fa u o fa u e le fe so manga ku fa unga le aku o ma fa unga le pa u me o su e po le al finga ngalo le aku fa ila ia le me le mai le tu ai le mangu o ka ko ai e tina e manui al to wasa la talo le tu ia successful ka ko marriages tatou fo ia won no foto tas ia pe na fo ia fa pe le algo sio to lua ia ka pe le ali so so ani mai o la utatalo le tua is that God will bring that man to understand the Bible so that together you can come and sit down and have a look at what the word of God says and upon what the word of God says o ingala that's where we make our decisions that's where we behave. Ya na ya lai fore le chita ya o ka se mafolo folo tato ai. A wa te fa te to. O le po le fa mai o tina o le auli. Tina o le aus. Ka o si ele audi ya ko maskamalo. Le ele o se auli honestly ele o se auli. O le tangata e fai le mea mai le atua. O le atua nga ke aulia me tātou koke o. And I tell you, ama fai nga kako fai le mea le merkus pa ia. O le tina mi o le leile o le tina mata ule atua. A e maka ule akua o makwa isi seki uma mea. Wai le toe pelo lo to lua, po fe mawo I kupe wai le koe pelo le atua, le lo to lua po fe mena ke alu nga iai. Ya, wai pelo lo to uma ngai kako ai. Amen. Wa wai le ko oso lo to lu. Yo wai le ko fai le meo. Anga meo o fai o kongo ke le involve. Well, you know, le se mo il kalkalongo le. But there are times where the man will have to make a decision and you will have to follow. Tala to spaia, women submit to your husband. Submit to your husband. Yeah. Yeah, magus spaia and husband love your wife. Yeah, wai le manga ia kako ai. Yeah. Children, obey your parents. I sick you, order le tua meo. I pray that you are this mother, Leva'a makala le kuspai. It's the ideal mother, and that's what the word of God says. Let's all stand this morning. That's what you like my nitaya. Tina,
I'm very mindful because I know o le future o tatou ainga male ekalesia is totally depending on how well we respond to God's word. Because I believe o le upo le atua na te shaping o tatou ainga. A le upo fo ile atua, e matua ile ai masea o ngā le upo le atua pe a leo si kai e ka ngaka. Ai a tatou si tai le mea lau whaatu langa le tusi pa ia o roles la tina ma roles la tama. Tatou matawha i o le maa ngai a i o tatou ai. Le ai fo ingi marriage se maa le pelepe, nga o marriage se whape nganga maa ngai a le maa popo. Ana lau wa whai e tātou le whina ngalo le atua. Wa umana whai le whai unga le atua i a tātou, but the way it run nei tātou ahipa. Thank God for mothers. I tell you, I can never thank God enough for my mother. My mother was a special person to me. Oh no, tau sialo tina te yo in oti. Ata ele, pailo na nepi, suyo na lava. Wale maulo to lua le tu mai, lau to singa lo tina. She was everything to me. Eo mana la sone, ele taita ngalo ita. Le ngalo lo tina. I love her with all of my heart. She has 12 children and I was the last one. Mau te whatu foi, o le role play tina, a ona le lenga a play the role. You will know that you're raising up people, children, that are going to take the next generation's leadership. I don't know penga yese mafo Paulo tina that I could ever come and do this. But I saw in the Bible, I saw in the Word of God. And I saw what she was doing. Then I decided on olanga inspiration nga makuwa ilulua ya. When my dad died, it was just my mom. I saw what she was doing. And I wanted to pay back to her. I said, I want to pay you back. O te whatu foi, o tina i tonu ainga. O le makau kia o le mea mawhaina o tō whaia pe a le lei o tō pe au stai le upo le atua. Because out of you, you're shaping the next generation. Te whatu a kofuri ki ngā malana tama. A shape who are going to be generation changers. What an amazing effort that will be. You are a life giver. You are the source of life. In every sense of that phrase. Whatever has died in our families, the mothers will bring life. Whatever has been destroyed in our families, the mother will bring life. Because of the co-function, I don't know to spare you. You are the life givers. You are the Shabbat of your family. You are the Shabbat of the church. And the future generation for that matter. Honor your parents. Honor your parents. For today, honor your mother. I know how sweet it is to honor my mother. It's wonderful to honor your mother. I honor my mother. She used to carry me when I was little.
And then when I grew up, I took the turn of carrying her in my arms. She was crippled at 65. Looked after her. I carry her to the shower, into the toilet. I carry her into her bed. I carry her everywhere. I love my mom. Never forget my mom. Never ever. I will always remember her. Everybody, lift up your hands, say thank you, Lord, for my mom. Thank God for your mom. Say thank you, Lord, for my mom. Can never thank God enough for my mom. Hallelujah, Jesus. The mafa fitai motina, fa fitai mole awala nga designing island. Thank you for our mothers. We could never understand the pain and the struggles and everything, Lord God, they had to go through in order to raise us up. Like those sleepless nights, hard days, having to find food and having to squat in order to get food to feed us. Thank you for their work. Thank you for their love. Thank you for their protection. We give you back all the glory and honor, Daddy, for our mothers. May the name of Jesus be glorified. We remember our mothers who have gone to be with you. Lord, I pray that you will bless the work of their hands. In the name of Jesus, be glorified. Whanau le nei tai ao, a whai o lei I lo tina, I e alofa I lo tina, ma e respect lo tina. Don't spend all your money taking your friends to the restaurant. Ai le ai lo ki ngai se mea ai ki whakaua. Rather spend your money feeding your mom, not your friends. You're not going to get blessed from your friends. Your mother will bless you. This generation spent more money taking their friends out to the restaurant. They never bring any food for their family, for their mothers. Shame on you. One day you will find out. You will not be blessed by doing that. Eke manguia inga we kausi le leilo ki ngā. Kusape kele kupelo ki ngā ele ai o le mele ma mia fia manguia oi alu ave se me ai lo ki ngā le fa kausi me ai ke be ave se kupe fa kausi me ai. You wake up tomorrow, your life will be amazing. I know mine. I know mine. That's what I did to my mom. Bless you, Jesus. It's a story of It's a story of for
Thank you, Father, for their lives. Thank you for them. Thank you for all that they have done, Lord, for the kingdom. Thank you for what they have done for their families. Lord, I pray, Lord, that you will bless them in their goings and in their comings. Enlarge their territory, Father. Bless them, Lord Jesus. Oh, keep them away from evil in the name of Jesus. For ia to levi inga ia to e fa manuia tina umali nei mafutanga le nei yaso ia vi ia pe oilo mato to ave sa to longa pati le to. Bless you, Jesus. We thank you, Father. We give you all the glory and all the honor and all the praise. Hallelujah, Jesus. And God's people will shout. See, my Lord, I want to three. To God be the glory forever and ever. Amen. Palong may famul mole lava, na may famul mole lava. Ema fai ona. Ile sofa Pilipili lava Yesu Kristo. Ase ipu ese to wata. Ona tato fa filo ia leo o tato ia mama to elo tato folfolanga. Talofasu ile sofa Pilipili lava Yesu Kristo. Ile pa ia malmamalo tina lava le Halleluiah Worship Center. Otahuhu ya FALETUA lava fatalofa ile tina ya soe FALETUA Mafo'e ile sua fafenga ya sepi apele e kalesia ya netula o se no fa auro lewa o moe molimoli atu fo ilo fa anga neilo matua ya te oto lava tina o le Halleluiah Worship Center. Ele mawhaina ngaro le tau wanga le tau wala lofa mai lo ne tangata. E se foi teimi a o toi fōwile am. E la atu tau singa i teimi sa tātou mafutai. Ne tu lai o tai tono ne foi o tātou wo mai i le teimi le ne tau sanga o whamanatu ai le aso sa whapitoa mo tina. Ia vi ia le atua i o upu maasani fo ia o le avami o le lei o ai ese o maua. From my sili e fa sili ina lona tau I pe nina ia pe o tulanga nai e o le fina ngalo le atu o le ami o le leo tātou tina mana tu ai foi le upo le salamo e fa tu lava o ia iova ma e fai ami o le lei tai tonu le se sili ona mana o yo tātou o tau tai to lua me se foi tamale kalesia ina tina e ami o le lei Ia olvi inga ile tua mana e fulu upu le nea su sa mato whanongolongo. Ia leo loto wai wha mai e tupu mai eile a mio. Ia le sisit e le asetani le mana o sono to lua e a mio le le. Ia o so swani ma le wha manatu atu. Ia tato to anga e whaiang aluenga le le mo le atua. E ma walunga ailo na vi inga. A le neitai au whawhetai lo wawanoa. Moli atu o lo whaanga ia manuia te le lava. Le aso sao tina ya te oto tina o le Halleluiah Worship Center be se whapitoa mo le FALETUA ya soe whawhetai lo alofa whawhetai lo tausi tai le angalelei whawhetai to tatano moa fo ia li inga I le tua ia whamanuia tele le tua ya te oto I le aso sao tina. In Jesus' name I say amen and amen. Happy Mother's Day, Mom. We love you so much. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Happy Mother's Day, Mom. We love you. God bless you. Happy Mother's Day. We love you. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Happy Mother's Day, mothers. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Happy Mother's Day, Mom. I love you. I pray that you're having the best year so far and you're having heaps of fun at work. I pray that you're taking good care of your overall health. Yeah, that you're staying close to God and I just pray that He blesses you abundantly. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Hi, Mom. Happy Mother's Day. I love and appreciate you so much and everything you do for me. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Hi, Mom. Thank you for everything you've done for me, for everyone back home, and for looking after Dad. We love and appreciate you so much. Happy Mother's Day. I love you and I miss you, and I hope to see you soon.
Happy Mother's Day, Mom. We love you. Hi, Mom. Happy Mother's Day. I love you so much. Hello, Mom. You're just sucking up. Thank you for all your prayers and stuff like that. I'll go really mad. I'll make fearful soon. My way, though. I'll talk to you soon. I love you. Straight away. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Hi, Mom. We love you. Ia manuia tele la stati ha mam, pasai te lava mo mea uma mam, pasai malo lotu te talo mo I mātou I whānau, malo lofu whamau fo ia te mātou I whānau. Oi ole number 1, we love you best friend. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Happy Mother's Day. We just wanted to tell you how much we appreciate you, how much we admire you, and your lifelong dedication to the Lord, and the joy and laughter you bring into our family. We love you. Happy Mother's Day, Nana. We love you so much, and God bless you. So I say Happy Mother's Day, Mum, and Happy Mother's Day to all the mothers in the church. And hope you have a blessed and wonderful day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Hi. Just want to say a happy Mother's Day to my moms, Faith and Grace. Thank you for everything that you have done and continue to do. Thank you for your prayers and encouragements. We pray for God's blessings and we love you. Bye. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Happy Mother's Day, Mom. We love you. So tolu tasi fa ipoiloa balu o pepese fa ilana whanau ma whaamanuia ia te ia. O lana tane fo e wo vivi I atu ia te ia. Vi ia le li iwa tato au lia mai le ne asa whapitomo o tau tina. Whamanuia atu lea sau tina I le tina lunga luenga FALETUA ia so e Paulo. A mese tina umare tato e kalesia. Mai tina matatua se yo o tina la iti. Ai mai se si o tina bele se rafi. Hey, Nana. Happy Mother's Day. We love you. Happy Mother's Day, everyone. I love you, Mama. Hello, Mom. Hello, Nana. Just wanted to wish you guys a happy Mother's Day. And also to all the mothers back home. We love you and we miss you guys. Happy Mother's Day, we love you. Happy Mother's Day, Mom. We love you. Happy Mother's Day, Mom. Happy Mother's Day, Mom. We love and we appreciate all that you do for us. We miss you guys and we'll see you soon. Thank you, Mom, for everything. I thank you, my mom, for her sacrifices and prayers upon us. I'm thankful for my mom because she's hardworking. Praying over me, encouraging me to do well in school. I'm thankful for everything. I'm grateful for it. Thank you. I'm thankful for having a hardworking mother. I am thankful for my mom because she sacrifices her time to drop me and my siblings off to school. I'm thankful for the 12 years she's looked after me